iti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Dagiti agabalayan. Adda idi agabalayan akanayon nga agapa. Agpinpin na lang da, kan aghin innapalda. Basta agsaba ti dalanda, agsinsinnong batda. Iti may sangal daw, Umada din ti kasangay ti apukok, anjay. Wan nga rod nanang, inton umay alawasan. Sige, tagumatangak to iti cake na. Ay saanan? Adamat kwarta mi ni Ronnie nga asawak nanang. Basta, sakto ti gumatang iti cake na. Ay, pakaangayan ti birthday na aya, anjay. Dito'y balayan ananang. Ay sus, nailit dito. Anyat pagtugawan dagiti bisita tayo nga. Itinto paraangan ng ananang. Mangirwar tayon ton ititugaw. Ay na, ijay balayan ti pakaangayan ti kasangay ni Diyos. Naimbag ijay tanawaywaya. Uray agbisita tayo iti adaw. Amumot abas ito'y balay ti katugangam. Ngam no apay adito'y pailaang ti pangangayan nyo iti paskan. Ijay balayan Sige. Ibagak to ni Ronnie. Noan niya ti ibagana, nanang. Anya, apay kumangay nga ijay ti pakaangayan ti kasangay ti apo ko, kat adamot to'y balay ronay. Nalawlawa nga min ije balay dananang Loring. Kat, tagibasitan nyo to'y balay kasta kaday. Ha? Neng, sana kasta. Nuday jay abakat Loring ti patpatsyon yaw, ti tungtong palon yaw. Sige, makaabmo kayaw. Oray aglilin ni patayaw. Lipatan dakon nga inayaw. Nanang, saan kumamata kasta? Nalawlawa ije balay da. Ay, sana rason day ta. Nalawa ti paraangan. May remedyo day ta. Ado ti tugawa pagtugawan dagiti bisita. Nanang. Padasan nyo ti mapanijay ta jak umay. Mala. Da kayo nga ron ti makamo, nanang. Siyakto ti gumatang iti cake mo, apo, Kwan. Ha? Kunamot ni Lola Loring, naiso ka na ti gumatang iti cake ko? Ha? Bayam no gumatang, ta gumatang akmat. Di, tuwan to ti cake apo yutak, Lola? Ay, jay to lakik agatangat ti puyutam, apok. Ha? Di mo po'y puyutan ti gatangan day di alureng. Apay ngay, Lola? Basta, kun sigurado ang nagbasit to matlakik ti gatangan na. Kantay lalakaan akik. Ngam siya, tay nginginaan ti gatangag apok. Iso asigurado ang maibos a dagos. Lola? Ay, anya gayam ti kayat mo arigalo inton kasangay mo, Josh.
Oran niya, Lola. Kayat ko amin. Kayat mo tay di remote nga ay ayam alugan? Wala, Lola. Kayat ko. Sige, taisunto tigatangag, apo. Anya ka no ti regalo na ken kainton birthday, apo. Kung na ni Lola Dalia, regaluan na kano iti di remote ngay ayam alugan. Dayjay lang. Apo, kayat mo ti bike. Ha? Wala, Lola. Iso ka dito regalong kanyak? Wen, apo, bike to ti regalo ken ka. Anya mo't di irregalo ken ka dayjay Adalia. Ay ayam alugan, ha? Ngam siya, bike, apo. Kakabsat! Ado pa'y timakan. Di kay agbabain amangan, wan. Kumare, bakit kayo laangwan? Ramanan nyo tikik ang ginatang ko. Naimas na ito. Ay talagang agpapapansin day ta Adalia. Saan nga agpaatil ti Gantay Luka? ti pizza ay nagiginaan a pizza na ito. Ramanan nyo. Ginatang ko na ito. Payman, Wow, nala sige. batikak ti sa. Ramanan nyo. Babaan to'y natirag a high heels ko. Anay ko! Ay, sorry, Dalia. Aray ko. Jack nakita. Ay, Jack ingagara. Sorry. Igagaram. Amok. Jack nga road nakita. Sorry nga road. Ada ayamot kasta. Agong ungat ka agkid daw iti sore. Gunggulam. Umyan kayo man mo't ijay balay, anak ko. Iliwak man mo't apo ko. Sige, nanang. Masapa kamin tulang agawi dan inton bigat. Wen man, Anjay, tailutuan kayo itinaimas asidaan. Anje, di mo ipanaw ti apukok. No kayat mo ti umyan ije balay ta inam, si kalang ti mapan. Di mo ikuyog ni Diyos, na kumpormento man la di tanti pakanta inam kenkwana. Ha, kaslay di na panalawas. Nagton sila itis ni Diyos, ta pinakan na itinasame. Ay, di nakpabasulan. Tasi ka tinang painom, itinalamiis as of drinks. Ay, saan analamiis day jay? Si kakit dia, pinakan mo itinakasamsam et a palaman. Tay lalakaen a palaman, iso ang nakasamsam et a puro asukar. Ay, ang talnaka! Nanang, Ay! husto daytan. Di kay man agapan. Anya kay kadi. Day ta inam ti bagbaga am anjay. Nanang, huston, pangaasiw. Nalaing kakit dingagsaw, ha? No apay mo't ngamin asika tinagbalin nga abalayan ko. Ay na, si katirombang apang ibagak iti kasta loreng. Di ka polos maawat nga balayan ko. Saan kayo namapan? Tapnawan riri, Angie. Ang lakay. Siguradong agpasugnod ni nanang no jakpat ganti kayat na. May samot la arabi nga umyan kami ije balay. Masapa kami matlang agawin. Saan nga rod ama balayn? Tagungat ni nanang. Amumat ti inak no makaungat. Kat kasanumat nga rod ti inak ngay. Tilatan inam ti masursurot. Katuray mat ti inam. Kanayon mat anaturay. Ti kayat na. Isulang ti masursurot. Saan mat mabalin ti kasta, ah?
Naturturay ti inam ngam ti ina Crony. Tagibasitin na launay ni nanang. Iso asanda nga agkin naawatan. Jay inam ti ayan ti problema, Anje. Iso abagbagam. Lagi pam tinapalabas. Idagnob yata pay laeng. Di na kayat idi ti inam, parakan ka. Kat uray mo ti inam ah. Di nakmat kaya taparakan ka. Isong agpada talaang. Anyan. May ramraman kamin iti asawa ng agap-apa. Gapo ka dagiti dadakkel mi. Ay, amukon. Mapanak iji kalapaw ni Ama Piping. Innak man agpabalakad kenkwana. Ama Piping! Ama, umayak man! Pasino day ta, Ni Angie, Ama! malalaubay ka. Maliit laeng Naimbag nga orasyo, Ama Piping. Akit umay ka, sumbrek ka. Agyamanak. Aywan, adain sangput ko amakan, Ama Piping. Para kada kayo. Ay, nagtaktak ka pa'y laeng. Pangimagyaman akabalasang ko. Anyat gagaram. Umayak ko magpabalakad kada kayo, Ama. Da kayo nga mintias asit kan dagiti padak a problemado. Iso analagip kayo. Adda ngamin parikot ko. May papanday to'y kadananang kanti katugangak. Ay, apay. Agap-apa na pa'y lang aging gaitaya. Ha? Amoyo ti may papan iti panagap-apa da, Ama? Wen, siyak pa iti kunam. Kaduan nga umay dito yung agpabalakad, kat chismuso, kan chismusa da. Idanon da amin ti mapaspasama kay jay lugar yaw. Jak nga rod amo ti aramidak, Ama Piping. Ngamin, uray da kami nga agasawa. Pasaray agapa kami meten. Gapo kadagiti dadakkel mi. Ay narigat at talaga ti kasta balasang kaw. Agamala, dumngag ka tay bagak ti aramidam. Ngamin kuyog mo kumadya asawam, tadwa kayo abala ka adak. Hanggang sa nabalin, si kalatan ti pangibagaak iti daytoy. Takasaritam ton ti asawam, wan. Wen, Ama Piping. At dati apo ko, kasaritak man. Di na masangot ti makisarita iti uray asino. Tamadama ti panagripaso na. Mabit laang, tadaitad ko kenkwana. Anyaman ta itadmon. Nasamsam itmanan. Agsakit to man ti tenged nan. Ayan na kunak! Agreprepaso nga rod iti leksyon na. Agawid kakit din. Di ka umay dito. No kastamat laang, yawid kun ti anak kaw, kat ikuyog na ti apo kaw. Na naglaing kan. Ha! Di anak mo lang ti yawid mo. Isubli kun ti anak mo kun ka. Sige, sina no sina. Total, na. kanayon mo't ti panagapan na iti dadakkel ta. Agsinatan, Angie. Katwa na. Na. Sina no sina. Agsina ta. Na, Di na, katwa na, na ano. Nakakarupay kanya ka. Ha! Saan kan apagan babae? Ha! Na. Nasayat mo't nok sinatan. Wala. Ha! Kay kayap kon ano siya. Sige, agsinad ako mga ruday.
Sumurot kay ta, Ma'am Josh. Agsina kamin. Anjay, apay ngay akasta. Si kaati rumbang asumurutan ni Diyos. Apay ngay akasta. No agsina kami, alaan na ni Josh, tanak namat. Anya, ay sana mabalain. Yawid ko ni Diyos no di mo kaya. Siyak timang pa-eskwelahan kwa na. Saan nga rot ang mabalin nanang? Ni Ronnie ti mangalay ti anak mi. Tapno da serbi na nga ama. Iso asi ka, Josh. Mayat ka man wano saan, sumurot ka iti amam. Tatang. Sana siya ti sumurutam, Josh. Ninanang mo tay sukat nga rutinam. Dakdakkel ti karbangan na kan ka, tay sutinam. Na, apay ngay akasta ronay. Di mon samot patpat ganta anak mo. Apay ngay abaw na may kayan ti inana. Basta nuan niya timbagak, iso ti masurot, nanang. Ha? Nuagsina kami kini Angie. Ikuyog na ti anak mi iti ipapanaw na. Ay, agbati ni Josh. Saan ka Kasya- na mabalin? Di kayo ka di makawawat? Ronay, Agsina kami langan kini Angie. Takanayon mo't ti panagap-apa mi. anyat pagap-apaan nyo aya. Itamot lang agapa kayo. Gapo kada kayo kini Nanang Loring, nanang. Agsina kami langan. Ha? Eh, kaya't kung agsi na kayo. Basta di mo papanawan ti apo ko. Sana mabalin. No agsina kami kini Angie. Ikuyog na ni Josh. Period. Loreng, bagbagaman jay anak mo. Ibagam ta di nasinsinaan ti anak ko. Jay anak mo, ti pangibagam iti dayta. Ibagam ta di na sinaan ti anak ko. Tadyak kayat amaya dayo ti apo ko kanya. Ay nakarkaro pa'y kanya ka. Agkapsuta ka man pampanunot. Patpat gakunay ti apo ko. Iso bagbagaam di anak mo. Wain, basta bagbaga mo di anak mo Duata amang bagbaga kadakwada. Basta agsina kami. Wan, agsina kami nanang. Total, kanayon mutlat panagapamin. Juan, da kayo ti pagapapaan mi, nga gasawa. Ngamin, saan kayo nga king kinaawatan? Ay, saan kami nga agapakan ni Abalayan? Basta saan kayong agsina? Wain, jak kayat amaya dayo ti apo ko kanya. Iso asaan kayon nga agsina. Ikarik, jakon apaan ni Abalayan dalya. Diyak matanapaan ni Abalayan Loreng. Nanang, tatang, saan da ka nun ni agapa? Iso asan kayo kuman ni agsina? Kasano amay pasigurado yo dayta? Abalayan. Sorry Ay, sorry mo't Abalayan. Ay, agabra sa taman. Ay, na, pagkawanin nak. Ay, di kan apaan. Ay, saan ka matan nga apaan, Abalayan? Humait, Anjay, Runay. Inkuyog mo pa ito'y gwapo nga anak yaw. Umay kami agyaman kada kayo, ama piping. Ngamin, baligit imbalakad yo. Juan, ama piping. Agyaman kami unay Awan ang yaman na. Nalaing kayo ang nagartista, no kasta. Wen, ama piping. Uray to anak mi, nalaing agartista. Wan apong, kabalak mo't ganta agartista. Malah kablawan kayo. Kat sa paila ko tamata ginayo na hindi pa nagkapyada dalya ken Loreng. Nagbuteng dadalya ken Loring, amaya dayo ti apo ko da kadakwada. Iso ang nagkapya da gitoy. Kat manipod idin, saan dan ang nagapapa. Nagtinulong da nga rod anang suporta kadagiti anak da, anang padakkel iti apo ko da. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo,
nga insurat ni Jenna Almoite Diaz, iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda itoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.